Hello everyone, my name is Jay. And today is birthday of Angelo Buang. Pagkaroon guys, maglaag ni karon sa gasa rin laag. Kami basa ni padung birthday laag. May kaon. Pero ako kaligo, maligo sa ako kay. Madtan ako. Sa oras. Stress na yan. Sabot at okay. Wala. Yes, maligo sa ako. Yo, what's up guys? Maligo, nagilis, laka nami. Sapatos na ikuwang. Laka nami. Lumuot kayo. Init. Ikaw garay. Ano ba? Ano namin guys? Sapatos ako. Boom! Manang sapatos guys. O mga ito namin. And let's go! Let's go! Today. Kay, wala kami. And let's go. Ito na guys. Bye. Sakay namin. Hindi. Matulis na po na ako sa hirap. Matulis na po na guys. What's up guys? Kita ni Angelo. Birthday niya ron, o padon ni may ngaon. Iya may librihan kaya yung birthday. Wala ang da. No, ano ba diri kay? Siya libre kay birthday mo niyo no. Ano padon mi dito ay ato may sa paboritong restaurant. Tara. Kita guys. Blood na yun. Makaperets. Mga ano kami guys. O kamo, naran niya mo kayo mga ano. Oh, yala. Apas mo dari guys. Oh, What's up? So, today it's my birthday. Today we're doing craziness kanang wapa na to nabuhat. So, ako dress kanang sa ni kanang saya lang sa wifi. So, patatag with sa Republic kay sa ato na to sila Jake. It's ay na sila dito. Balik ka sa agi kay kalimutan ko diri. So, padong na dito watch. So, nana sila Jake. Apir. asa gikan doon. Ikan ko kang dito tong na wifi. So, nana speed sa Republic. So, Same mo to guys, no?
Ano na ikaon kay... Ano? Ikaw lang yun. Ito picture ang nasod dito. Dajod. Nga, on may background nga. Yung pagpakyo mo doon. So, manood na may diri kaya nabot na slow. Okay, dami na. Go! Ari, takagin na. Nakakamot. Oo na may katulog. Anggol na. Kanang, kung ganahan mo mag-edit, kanang edit videos, kanang mga picture vlogger diha. Kay, ato mas yama. Kay, ato, unay kanang tools to nga, kanang pampa-edit. Luan to mo. Kanang promote nun. Promote kanang. Bayad o bayad. Okay, tos kanang San Carlos. Atbang sa San Carlos, dapit sa Ito na ako. dapit sa goals. Tapadan na kay second floor, yung makasi na na. Mga ano na Ah. maganda trip. Dawit to, ganto mag-discount. Discount dugol. Ganto mag-discount lagi bisa. Sumo o. Betala mo ninyo. Eso to. Betala mo ninyo kay ay ganto mag-discount. Buang. Esto din. So, wato sa taas ka na wash. Tanaw sa ning montage. Let it all go. Come on, man, I already know. We gotta go, dig up and ride. If we wanna fly free, Borgies and dogs. I wanna be facing them all. Light up my fire. So today, kanang nangita Tonight. miss tonight. Nangita miss Hip Street. Tiganag sa nina kay Guys, Might mag sa nina. kapan tayo mga guys na among vlog boros lang na small. Nga ang gay. What the my gosh. Tahan ba mis gawas? So, nanami here. Yung sumaot to guys no. Ziyong ko no. Ziyong. Si Ziyong. The best in translation to. We're going to the Kaya pag-asa mo dre. first di makita. Oh, nya lang huwata na maabot din dito. Ito challenge niya, wild mo dre. We are here. So, maghilom ng takay ka lang. Mall mo niya. Mauho lang yan kay. Kapasyo ito, mag-uho lang ka namin. Oh, mo di. Di ba oh, ika-vlog ka. Basta eh. Criminals, where do we go now? I'm sorry, I brought you in only to go down. And we're falling out from my reason. Call me out for my crimes. Lost the sense I've been needing. Reached the depths of my mind. So really tell me what it is right now. 'Cause I'm lost in the abyss right now. Got my life all in the shit. Can't believe I brought you in. Got my conscience feeling sick right now. And I'm in too deep. No, you're too good to be here with me. I should be on my own. You can't love with a heart that's You can't love with a heart that's cold. So tell me what you feel right now. 'Cause I can't lock your love down. So tell me what you feel right now. Where my heart's so cold. I would rather be locked up before I get locked down. She knows it. Now I gotta close for I mess up and blow it. I'm frozen. When she got to asking what's the motive. Used to laying low, admit you got me open. Her confidence, yeah, it's prominent. So used to opposite of optimist. She gon' take that chance, so she gon' ride for this a robbery. If I steal that car, then she'll be driving. I've been drinking, all I see is blurred lines. I feel like robbing things, so cuff my wrist. Such a fool to think that charges never stick. I stole like 4 hearts, plus yours. I probably plead the fifth. Recovering, feeling like your ex shot yours with hollow tips like politics. Still ain't chose your side, girl, and it's obvious, so yeah. Aray ka na, Jake. Aray lang. Ito 14 mga god.
video. So now, ibadlong Miss Guard kay Sunaw. Sukat to. Sunaw. So, kato. Kapay na kaso dila tagay nagtat to. So, kato. So, naga. So, chuya. Dagang ganay ganay nagtat to. So, wami pa videos ka ng H&M kay hindi may sponsored. Sunaw. Pero, katong guard, fuck you niya. Gago tagina. Gago. Gago kay Manong. Shut out, mentol. Anong ginagawa niyo dyan? Nagbe-vlog pa kayo? Bawal mag-vlog dito. Sandali ako, ipapasok mo na kami sa H&M. Thank you, sir. Welcome back. So, kato, no? Kanang, kiusapan Miss Guard sa H&M. Buang. Cut out kas guard. Katong H&M. Hindi Kasapan mi. So, Pulis na pulis. pulis to. Pulis Pusil mig pusil. Pusil ako yung Madrid. Kunay. Pinabi. So, kato, sa mga to sa may palit ko sa Nina. So, finally, nakapalit na Miss sa Nina. So, kato, dila na may sulting brand kay Mansa ta? No. Copyrights. Copyrights mi, copyrights. Yung So, so this is kanang marani kanang sanay ending kanang vlog. So, mana ending sa adjust na. Ayan na palit kay pambabae. Ako ni palit yung pamabahay kay Dajan. Niladlad. Nang challenge kanang challenge biya girl. So, ano dyan ang pamabahay sa Nina? Like. Okay. Subscribe mo. Ring mo na ring bell. Ring mo na din yung bell. So, adios, amigas, amigos, like and share. Buong like and share, bay. Like and subscribe!